창세기 32장을 보겠습니다. Эхлэл 32-оос харцгаая. 32장 23절로 24절입니다. 23, 24. 네. 23절로 24절 읽어드리겠습니다. За уншиж өгье. Яаков тэднийг дагуулan гол гаргаад дараа нь өөрт байсан болгоноо гаргажээ. Яаков ганцаараа үлдсэн бөгөөд нэгэн хүн Яаковтай үүр цайтал барилдлаа. 모든 것을 보낸 후에 야곱은 혼자 남게 되었습니다. За бүх зүйлээ явуулчгаад Яаков өөрөө ганцаараа үлдэж байгаа. 그때 한 사람이 나타나서 날이 새도록 그와 씨름을 하는 장면이 기록돼 있잖아요. За гэтэл нэгэн хүн гарч ирээд үүр цайтал түүнтэй барилдаж байгаа үйл явдал энд гарч байна. 이것이 무슨 내용일까요? Энэ ямар үйл явдал бол? 야곱은 하나님 앞에 홀로 섰던 겁니다. Яаков бурхны өмнө гав ганцаараа зогсож байгаа. 사람들의 도움 없이 자신의 문제를 하나님께 맡겨야 하는 시간이었던 겁니다. Одоо хүмүүсийн тусламжгүйгээр өөрийнхөө асуудлыг бурханд л бүрэн гүйцэд даатгахаас өөр аргагүй тийм нөхцөл байдалд орж байгаа. 그리고 씨름했다라는 그 내용은 За тэгээд барилдлаа гэж байгаа энэ агуулга нь 야곱이 그만큼 간절히 하나님을 붙잡고 매달렸다라는 겁니다. Яаков энэ хэмжээнд бурхнаас бүр зүүгдэн, бурханд хандан чин сэтгэлээсээ залбирсан гэсэн үг байна. 정말 그 기도를 들어주시기를 간절히 바라는 마음으로 붙잡고 매달렸다라는 거예요. Үнэхээр энэ залбирлыг мань бурхан биелүүлчээсээ гүйцээгээд өгчөөсөө гэсэн чин сэтгэлээр бурханд хандан бурхнаас зуурж байгаа хэрэг байна. 우리 몽골 씨름은 뭐예요? 끝날 때까지 끝나는 게 아니잖아요. За Монголын бөхч гэсэндээ ерөөсөө унтал дуустдаггүй. 시간 제한이 없잖아요. Цагийн хязгаар байхгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 누군가가 한 사람이 넘어져야 되는 겁니다. Заавал хэн нэг нь унах ёстой. 그것처럼 지금 야곱이 그와 같은 씨름을 하고 있는 거예요. За тэгэхээр яг түүнтэй адилхан Яаковч гэсэндээ яг тийм барилдлыг 누구하고 хийж 씨름하고 있을까요? хинтээ барилдаж байна? 하나님과. Бурхантай. 어떻게 씨름하고 있을까요? Яаж барилдаж байна? 기도로 씨름하고 있는 거예요. Залбирлаар барилдаж байгаа. 눈에 보이지 않는 하나님과 어떻게 씨름할 거냐? Нүдэнд үл үзэгдэх бурхантай хэрхэн барилдах вэ? 기도로 씨름하고 있는 거예요. Залбирлаар барилдаж байна. 하나님 앞에 간절히 원하고 있는 거예요. Бурханд хандан чин сэтгэлээсээ гуйж хүсэж байгаа. 왜? Ягаад? 야곱은 에서를 만나기 전에 두려움이 있는 거예요. Яаков Есавтай уулзна гэд бодтол айдас бий болж байгаа. 왜냐하면 에서는 야곱을 죽이려고 작정했던 사람이잖아요. Ягаад вэ? Есав Яаковыг ална гэж төлөвлөсөн байгаа шүү дээ. 그래서 야곱이 도망쳐서 라반 외삼촌 집으로 도망갔던 거잖아요. Тийм болохоор Яаков тэр ахаасаа дөрвөж зугтаж нагад зах Лабаныхаа гэрт байж байсан. 그리고 그곳에서 20년을 살다가 Тэнд 20 орчим жил амьдарч 지금 байгаа. 다시 고향으로 돌아가고 있는 겁니다. Одоо дахин их нутагтаа ирж байгаа. 그러니까 지금 현재 야곱의 마음속에는 에서에 대한 두려움이 가득 차 있는 거예요. Тийм болохоор одоо Яаковын сэтгэл дотор ах Исаваас айсан сэтгэл дүүрэн байгаа. 형이 언제든 나를 죽일 수 있다라는 걸 야곱은 알고 있었기 때문에 Тэгэхээр ах маань намайг алдчих магадгүй гэсэн айдас түүний дотор байсан. 그 죽음의 두려움 속에서 하나님 앞에 매달리고 있는 거잖아요. Тэр үхлийн айдас түүний дотор байсан учраас л бурхнаас гуйж зүгдэж байна. 야곱은 이 씨름을 통해서 자신의 힘을 의지했던 사람에서 하나님을 의지하는 사람으로 바뀌고 있는 모습을 우리에게 보여주고 있는 겁니다. Тэгэхээр ингэж барилдсанаар Яаков өөрийнхөө хүчинд найдаж түшиглэж байсан хүнээс бурханд их найддаг хүн болж өөрчлөгдөж байгаа дүр төрхийг бид харах боломжтой. 전에는 하나님 앞에 이렇게 매달린 적이 없었던 거예요. Өмнө нь энэ үеийг хүртэл бурхнаас ингэж их гуйж ирсэн удаа түүнд байхгүй. 자기 꾀로, Өөрийн залмих, 자기 생각대로, 자기 의지대로 өөрийн бодол, өөрийн хүсэл зориг 그렇게 행동했던 사람이잖아요. түүгээр л үйлдэж исэн хүн. 그런데 지금은요. Гэтэл одоо 하나님 앞에 간절히 매달리면서 하나님만을 의지하는 사람으로 변하고 있다라는 생각. бурхнаас чин сэтгэлээсээ гуйж хүсэж бурханд л хамаг найдвараа тавьж байгаа тийм хүн болж өөрчлөгдөж байна. 우리에게도 마찬가지인 거예요. За бид бүхний хувьд бас адилхан. 인생의 큰 문제를 만날 때 Бид энэ амьдрал дээрээ их хүнд асуудалд орлоо. 사람보다 하나님을 먼저 찾고 하나님을 의지하는 습관을 가져야 되는 겁니다. Тэр үедээ бид бүхэн хүнийг хайж эрэлхийлэхээс илүү бурхныг төрүүлж бодож бурханд найдвараа тавьж сурах хэрэгтэй. 작은 문제부터 Жижиг асуудлаас 정말 эхлэн 큰 문제까지 том асуудал дээр ч хүртэл 하나님을 의지하고 하나님이 맡기는 데서부터 우리의 신앙은 시작된다는 걸 잊지 말아야 되는 거예요. бурханд найдаж бурханд энэ асуудлыг одоо тавьдаг байх хэрэгтэй байх нь бид бүхэн энэ итгэлийн амьдралдаа. 그리고 또 한 가지는 Тэгээ бас нэг нь 간절히 매달려야 된다는. чин сэтгэлээсээ гуйж хүсэх 그냥 хэрэгтэй. 잠깐 기도하고 끝나는 것이 아니라 Зүгээр нэг түр хугацаанд залбирж байгаад болдог байх. 간절한 마음을 가지고 기도할 때 Чин сэтгэлтэйгээр залбирах үед 그리고 끝까지 매달릴 때 тэгээд бүр эцсээ хүртэл бурхнаас гуйж зүгдэх үед 하나님께서 역사하신다라는 거예요. бурхан тэр үед ажилдаг. 그래서 신앙의 성장은 Тэгэхээр итгэлийн өсөлт 하나님과 단둘이 만나는 시간을 많이 가지면 가질수록 신앙의 성장을 이루게 돼 있는 겁니다. бурхантай нэгэн эсрэг нэг
уулзаж нөхрөлдөх цаг их байх тусам энэ итгэлийн өсөлт бий болдог. 신앙이 성장하지 않는 가만히 우리가 사람들을 들여다보면 Итгэл нь ерөөсөө өсөхгүй байгаа хүмүүсийг нэг ажиглаад харах юм бол 어떤 사람이냐면 ямар хүн байдаг вэ? 기도하지 않아요. Залбирдаггүй. 하나님과의 단둘이의 만남을 귀하게 여기지 않아요. Бурхантай хоёулахнаа уулздаг тийм нөхөрлөл байдаггүй. 우리에게 기도의 시간은 하나님의 뜻을 내 마음속에 밝히 보여주는 시간입니다. Тэгэхээр бид бүхэнд залбирлын цаг гэдэг нь залбирж байгаа цаг хугацаанд Бурханы хүслийг өөрийнхөө сэтгэлд оруулж ирж байгаа цаг байна. 그래서 예수님도 하나님의 뜻을 이루기 위해서 Тиймээс Есүс ч бас Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд 새벽에 미명에 한적한 곳을 찾아가서 기도하셨다라고 말씀하시잖아요. үүр шөнөөр эзгүй зилүүд газар очиж залбирдаг байсан гэж хэлж байгаа шүү дээ. 하나님의 뜻을 이루기 위해서. Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд. 하나님의 뜻을 이루려면 Бурханы хүслийг 내 биелүүлэх 뜻이 들어가면 안 되는 거잖아요. тэнд миний хүсэл бас орж болохгүй үстэй. 근데 우리는 자기 생각에 항상 치우쳐서 살고 있습니다. Гэтэл бид бүхэн өөрийнхөө бодолд бас хит автаж амьдрдаг үе олон. 그래서 자기의 생각을 버리고 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 정말 미명의 한적한 곳에 하나님과 단둘이의 만남을 자주 가져야 되는 겁니다. Тиймээс би өөрийнхөө бодлыг хаяж харин Бурханы хүслийг үйлдэхийн тулд эзгүй зилүүд газар очиж Бурханд залбирдаг, Бурхантай хоёулахнаа байдаг тэв цаг бидэнд байх хэрэгтэй. 왜냐하면 아침 일찍 일어났을 때 За өглөө эрт бослоо. 머리가 가장 맑아지는 시간이잖아요. Тэр үед бол толгой хамгийн сэргэг байдаг үе. 그때 하나님과 조용히 눈을 감고 함께 교제하는 그 시간은 우리에게 너무나도 중요한 시간이 되는 겁니다. Тэр цагт би чимээг өхнөр нүдэ нэн Бурханд залбирж байгаа, Бурхантай уулзаж байгаа тэр цаг бидэнд үнэхээр энэ чухал хэрэгтэй цаг. 그래서 예수님이 제자들에게도 이렇게 가르칩니다. Тиймээс Есүс шавнартаа ингэж зааж өгдөг. 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계시는 하나님과 함께하라고. Тэр дотоод өрөөндөө орж нууцаар оршигч эцэгтэй залбир. 우리가 기도할 때요. Бид бүхэн залбирахад 여러 사람이 있는 데서 기도하는 것도 중요하지만 мэдээж олон хүмүүсийн нүдэн дээр залбирдаг залбирлж хэрэгтэй. 미명의 한적한 곳에 그리고 골방에 아무도 방해받지 않는 곳에서 오직 하나님과 단둘이 교제하는 시간을 많이 가져야 된다라는 겁니다. Тэгээд бас үүрээр буюу эзгүй зилүүд газар аль эсвэл тэр дотоод өрөөндөө орж Бурхантай хоёулахнаа байж болох одоо тэр газарт чин сэтгэлээсээ Бурхантай уулзах хийх тэр залбирал бидэнд хэрэгтэй байна. 사도 바울이요. 마케도냐로 들어갔습니다. Илч Паул Македон руу ордог. 마케도냐 첫성 빌립보 성에 들어가서 За Македоны хамгийн анхны хот Филиппой хотод очиж 가장 먼저 찾은 곳이 어딘지 아세요? хамгийн түрүүнд хайсан газар нь юу вэ? 기도처예요. 기도. Залбирлын газар байгаа эсхийг хайсан. 어디 가서 기도하면 될까? Хаана очиж залбирч болохоор байна? 기도하는 장소를 먼저 찾아봤어요. Залбирах газрыг хайж явсан байна. 그 기도처를 찾다가 누구를 만납니까? За тэр залбирлын газрыг хайж явж байгаад хинтээ уулздаг. 루디아를 만나요. Лудиатай уулздаг. 그 루디아를 만나서 복음을 전했고 그가 구원을 받고 그 가족들에게 복음을 전했습니다. Лудиатай уулзаж түүнд сайн мэдээг тарааж тэр аврагдсанаар гэр бүлийнхэнд нь бас сайн мэдээ тараагддаг. 그리고 그 빌립보에 교회가 세워졌어요. Тэгээд Филиппойд чуулган бий болсон. 시작을 뭐로부터 시작합니까? Эхлэл нь юунаас байна? 기도로부터 시작하고 있다는 걸 우리는 보여주죠. Залбирлаас эхэлж байгааг бид бүхэнд харуулж байна. 사도 바울이 가장 먼저 찾은 곳이 기도처라는. Илч Паулын хамгийн түрүүнд хайж очсон газар бол залбирлын газар. 그래서 복음의 사역은 기도에서 시작이 된다는 겁니다. Тийм болохоор энэ сайн мэдээний ажил залбирлаар эхэлдэг байна. 그래서 우리가 정말 이번 하계 수양회 때 전도하기 위해서는 Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэндээ энэ зуны семинараар сайн мэдээг тараахын тулд 우리에게 절실하게 필요한 게 뭐냐? бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл юу вэ? 정말 기도라는 거예요. Үнэхээр энэ залбирал байна.